Kani kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban pulie dau Richmond Kharluki. Kimat bekongsan jang ke khubor mentag step. Ka Dr. Mehtab Chandi E Sangma nagaseng NPP ke lajab ki election shteng samoy naga Gambegre Assembly Constituency. La rakhe ya ke sengkut snem henen kesngi. Bat ke sorkar pedengkan penlong jingelang bat barok kiseng san perthai mentag kesngi haswa ke dorbar telang jong yang dorbar tauan parlimen. Ka khubor ke babnya. Ka Dr. Mehtab Chandi E Sangma jong kaseng National People's Party NPP kala job iki election shteng samoy na ka Gambegre Assembly Constituency daga Batam da 1,000 sanspa kandai pusau vote. Ka Dr. Mehtab Chandi E Sangma kabadi ka kurim jong Menteri Rangba ke Jela Meghalaya u Konrad Kongkal Sangma kala yo khat 1,000 hendru spa nyo pupra vote. Ka kertong jong ke All India Trinamool Congress ka Sadhiarani M Sangma kalayok prahajar prapusau vote. U kertong keseng Kongres u Jingjang M Marak ulayo nyaw hajar hendrus pak kendai pesan vote. U kertong ke BJP u Bernard N Marak ulayo nyaw spak shpau vote. U kertong Klemseng u Jerry E Sangma ulayo nyaw spak hendru vote. Bakso wepat u kertong Klemseng Sengkrabet N Marak ulayo shispak nyaw saupu nyaw vote. U budam none of the above nota ulayo kendai pusan vote. Laban pun kemahung ni bagi jingpoi kinong tak vote ha ka election shteng samoy ha Gambegre kalong kendai pau point kendai lain ha kasispa. Laban kedua hang ni balhab ban penlong ya kena ki election shteng samoy ha Gambegre na marbu MLA kena ka constituency usaleng sangma ula syajid no kumu MP syakalok sabha na ketura parliamentary constituency. Ka sorkar senrap Mahayuti belayalam da ke BJP kala job bon kisit ha ka election syakeng dorbar tauan ke Jela Maharashtra. Kat ba ke India Bloc belayalam da ka Jharkhand Mukti Morcha kalawan biang ha ke bor sensyar ha Jharkhand. Ha Maharashtra na ki arspa prapu prateli kisit ka BJP kala job sispa arpu prateli kisit bat kala tam vote ha ki sauteli kisit kat hado ka khubor bengilayo henen ke janmiat. Ka Shiv Sena belayalam do Eknath Shinde kala job sanpun riu teligisit, bat ke NCP kala job saupo teligisit. Ka Kongres kala job katlai teligisit. Ha Maharashtra ka jingita vote klalong manhak arpo terik mentau na yueng, kat Jharkhand ka jingita vote klalong haki arbenta, kata haka katlai terik, bat ka arpo terik mentau na yueng, haki prapuwe teligisit. Ka jingyo wiki vote kalalong henen kesngi. Ha ka election shteng samoy he kisan terli kisit jong ke yang dorbar tauan ke Jela Assam. Ka NDA belayalam de ke BJP kala job. Ka Kongres bat kiwei-kiwei kiseng san perthai be trilang kim shimlala ban job. Ka BJP kala job akilai teli kisit kat ba ka Assam Gana Parishad bat ke United People's Party Liberal kala job markawei kesit. Ka seng khasi seng kemeh henen kesngi kala rakhe ya ka sengkut snem ka basis pa arpusan snem ha lempung waking hajayau. La rakhe ya ka sengkut snem banang penrem bat penskem syo ya ka jing thmu bat jing angnut banyada ban penek pensa bat ban kentiu ke jinglong bekerpang kajat benreu uhnyo trap uhnyo skum. Kaderu kesngi ban penken mau ke jing hikai syong sbai syong rupa jong umen barim ban kamai ka hok ban im tip breu tip blai bat ban tip kur tip kha. Hasywa kanel penlong sywa da ke jingilum lang hamadan yoreng hep hasyelong da ke ngu kadem bat la sedang pat ke jingyat peniriti rengkat bat kitabut ke balawan na keleng karilum khasi jantia. Onda lapoi ke yeng seng hamokhar la sedang sa ka sing lumpat nang ta ke jingken tiu kalama bat ke ngu kadem da ki temen kisan bat lepulia ke senang temen. Halempung waking pat kiladon ki jingruai ki jingkren bat ke cultural program. Ka sorkar Meghalaya kalathung ya kajing toket halor kajing yap badan jing subah ha kaba arngut ki samla na Shillong kilayap ha ki rehabilitation center ha ke Jela Assam. Ya kane letho do menteri ketenat social welfare ke Jela Meghalaya uba pol lengdo hanen kesngi. Uba pol lengdo ulo ongru ba maria yo jing tip halor kane kajing ja labatha yu principal secretary ban sedang ya kajing toket. Kaladon gejing keno bala IT deki board peniat kawai ke center na Jorabat ya ki met yap jong ki arngut syaki bahayang klem ka jingidan benta ki pulet bat klem ka jingle ya ke postmortem. Kane ko khubor kawan chapi na ka Akashvani Shillong.
Ka sarkar pedengkan penelong ya ke jingelang bat baro ki seng pertai mentakasngi haswa kador bartelang jong ka yeng dor barthauan parlimen. On peniat ya kene ke jingelang do menteri Yadari Urajnath Singh. Ha kene ke jingelang ke sarkar kanwat ke jingkershan na baro ki seng pertai ban pentikna ke jingi adbet ki dorbar ka Lok Sabha bat ka Raja Sabha. Ka dorbar telang jong yeng dor barthauan parlimen kan sedang lasai kesngi bat kan kut ha ka arpo terik un opera. Hendrai onom don kejing syong dorbar ha ka arpun ru terik mentau nai wieng na kedau kejing rake ya ka Constitution Day. Menteri ketenat jongokai pertai ke Jela Meghalaya uba Paul Hengdo uri tho hnen kesngi ba usembut menteri rang ba ke Jela uba senyau balang dhar uba kmi ya ketenat kampen roisor. Unsa khot no shen ya ke jingelang bane kran halor ka kambaya dei bat ka jing terwa ban pen ken ria ke basyong dukan madan ha khandai lat. La ban kedau hang ne bamen hak sing tho dieng kinong syong dukan madan kila lektor syaka office jong ka Shillong Municipal Board ban pan jing shai halor ka jing temu ban pengken ria kinong syong dukan madan na kendai lat bat mot pran. Menteri rang badu kari Narendra Modi unesa mik sembo perkat jung bat kibreu hakari bat syabari rukum jo ha ka program Man Ki Baat lengba ka Akashvani ha ka por khatwei baje menta ka step. Kane kandai kesien ke basis pak kat hendreu bau menteri rang badu on ajingkren ha kane ke program basis sen cibnai lengba ka radio. Onla banyo ek jingkren menteri rang badu na baro ki network ka Akashvani bat Doordarshan bat na ka website AIR News bat na ka news on AIR mobile app. Onla ru banyo na ki YouTube channel jong ka AIR News ka DD News na ka jong ka office menteri rang badu bat jong ka tenat information bat broadcasting. Maredap keren menteri rang badu ha ketin Hindi on pensngau se gijing penkala ha ketin Khasi jantia bat garo. Ya gini gijing penkala on la ban yo sngob yang nado shibet janmet ha kepor prabaje. Watla ka kenho nelakai cricket ka Meghalaya kaladan jingkermen bantiet hado bandakut ha kesngi ke bakat do jong ka Men's Coach Bihar Trophy Elite Group A jong ki bahapo kat kendai Senam Karta Persya ke Delhi ha ka madan MCA ha Polo Shillong. Hendrai ke Delhi kala pen kelem lot ikinong tiet ka Meghalaya ke bala kamai shispa nyopu arran bat ka Delhi kala job da shispa kendai puiran bat ka ke inning. Haba beteng biang bantiet nen kesngi ka Meghalaya ka bala kamai lupa shispa sa puiran bat san wicket. Kelala ban kamai satang lai puiran bat ka jingakun kala kutno. Na kebenta ke Meghalaya u Gaurav Narleng ula kamai kendai pesan ran ha ka jingtiet ka Banengkong. Kadba u Shitech Singhania ula kamai hendrupu arran. Ka Meghalaya kandang yakun sebat ka Baroda ha ka arpu praterik menta unai wieng. Ka North East United Football Club kala penliam ka Punjab Football Club da argo lakawai bat kala kamai lai point ha ka Indian Super League arhajar arpusau arhajar arpusan ha Jawaharlal Nehru Stadium ha New Delhi hinin kesngi. Ka North East United Football Club kala hab benekun tang da shipogut kinong ilakai bat kala la ban ilakai bha. Guillermo Fernandez ula pen ki jar ha ka minit bakat san bat Unesta Albiak ula pen ki jar ha ka minit ka bakat pra. Ha ka International Film Festival of India ka balong ha Goa kani ka International Film Festival of India kala long ka bajob. Henen kesngi lapni ya nyopo teli ki film. Lapan iru ya lai teli ki film ki bedai ki benta jong ko open air screening. Kala don ru ke jinga kop Creative Minds of Tomorrow CMOT ka bedai ke jinga kop basapu prakenta banchna ya ki film ke batamai. Menta ke snem mishis pangut ki nong shna film basamla kila syadiet na ke benta ke CMOT. Bat kat to ka kubor kalakut agane ka step ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong. Ha ka por prabajeng ina so baka Delhi station na ka benta ka kubor ka ktin Hindi ka banbot ka kubor ha ka ktin pareng ha ka por prakat san minute. Ngipin kan mau pikinong ngap ba ka por prashteng na ka ka station pinyo ya ka North East News. Ka por menta kala jandap artat prabaje.